tubahaye ikaze mwese mu kiganiro cya none makuru ki mu binyamakuru mugezwaho nk'uko bisanzwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya uri kumwe na Nyirarukundo Xavera reka twanzikire ku byanditswe ku Rwanda nibyo Jean Daniel ariko by'umwihariko mu nkuru y'igitangazamakuru RFI igira iti ki Jean Daniel ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaganiriweho mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kinyamakuru The New Times ho bagize bati gusenya burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR ni ingenzi cyane ni kumwe mu bayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe ho u Rwanda rwashimangiye ko ruzagumishaho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR itarasenywa ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru hamwe n'ibindi bitandukanye bikaba byaranditse ko ibi byavugiwe mu biganiro byateguwe n'agashami gashinzwe gukurikirana ibibera muri Afurika ka komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiganiro byabaye ejo bundi ku wa kane bikagaruka ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa umuyobozi wungirije ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sarah Trutman nawe wari witabiriye ibyo biganiro yasabye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa ibyo yasinyiye mu masezerano ya Washington byo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe na bamwe basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 yagize ati gusenya umutwe wa FDLR ushyigikiwe na Leta ya Kinshasa ni imwe mu nkingi z'ingenzi z'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono ku itariki 4 Ukuboza umwaka ushize n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buhuza bwa Trump. Trutman kandi yakomeje agira ati FDLR ni ikibazo gifatika gikomeye kandi giteye inkeke ntabwo dukwiye kubyirengagiza FDLR ntikwiriye kwemererwa gukomeza gukorera mu burasirazuba bwa Kongo igomba gusenywa iki kibazo cya FDLR kandi cyanagarutsweho n'umuyobozi wa komite ya komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Chris Smith wabajije ati tuzi ko impande zombi zemeranya ko FDLR ari ikibazo none se ninde wungukira mu gukomeza uko ibintu bimeze ubu ngubu Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana we yashimangiye ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zizagumaho mu gihe cyose ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa buzaba butarasenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ambasaderi Mukantabana yasobanuriye abo badepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amavu n'amavuko ya FDLR n'ubugizi bwa nabi bwakozwe n'abayigize kuva mu myaka 31 ishize. Yagize ati uyu munsi FDLR iracyakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinjijwe mu bikorwa by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi impuguke z'umuryango w'abibumbye zikomeje kugaragaza ibikorwa byayo. Uyu mutwe w'abajenosideri wabayeho kuva mu 1994 warasigasiwe urarindwa kandi ushyigikirwa na Leta za Kongo Kinshasa uko zagiye zisimburana. Ambasaderi Mukantabana yavuze ko ingabo za Kongo na FDLR byifatanya mu kurwanya AFC 23 kandi vuba cyane bashatse kwerekeza intambara mu Rwanda hari mu mpera za Mutarama 2025 ubwo barasaga ibisasu mu mujyi wa Rubavu ariko ingabo z'u Rwanda zikabikumira bwangu. Yasobanuye ko u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rukumire ibindi bitero FDLR yashoboraga kurugabaho nk'uko yabigenje kuva mu myaka y'1990 bityo ko ntaho iki gikorwa gihuriye no gushakira inyungu za politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se gushyigikira umutwe runaka. Ati ibikorwa byacu bigamije gusa kurinda abaturage b'u Rwanda binyuze mu gukumira ibyago byambukiranya imipaka bigamije kurimbura abantu. Ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zizavugururwa mu gihe urwego rw'ibi byago bizaba bigabanyuka nk'uko biteganyijwe mu mushinga wo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Ambasaderi Mukantabana yibukije abadepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite inshingano yo gusenya umutwe wa FDLR nk'uko amasezerano ya Washington abiteganya no gucyura abarwanyi bawo. Hanyuma u Rwanda narwo rukabona kuvanaho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Duhindura ingingo Jean Daniel twerekezeye amaso mu gitangazamakuru Kigali Today mu nkuru igira iti Uburusiya bwashimiye u Rwanda uburyo rushyira imbere amasezerano n'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu kandi bikagaragarira no mu mibereho y'abaturage imbere mu gihugu. Byavugiwe mu isuzuma rya kane ryishyirwa mu bikorwa ry'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Universal Periodic Review 4 ryabereye i Geneve mu Busuwisi ku wa gatatu w'iki cyumweru aho ibihugu bitandukanye byafashe ijambo bikagaragaza uko uburenganzira bwa muntu buhagaze imbere muri byo. Aha ni naho bamwe mu bahagarariye ibihugu bashimye u Rwanda ku buryo rwubahiriza uburenganzira bwa muntu. Xavera nk'uhagarariye Uburusiya yateruye agira ati ki Jean Daniel turashimira u Rwanda ko
rwasinye amasezerano mpuzamahanga hafi ya yose yajyanye n'uburenganzira bwa muntu. Yakomeje agira ati kandi twumvisha ari ikintu gitangaje kuba komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu itanga raporo yayo ya buri mwaka mu nteko ishinga amategeko ijyanye n'ibikorwa byayo. Yashimiye imbaraga u Rwanda rushyira mu kubahiriza uburinganire bw'abagabo n'abagore, maze asaba ko u Rwanda rwakomeza gutera intambwe mu gushyiraho amategeko agamije kurengera abanyantege nke harimo abana n'abagore ndetse n'abandi. Naho uhagarariye Koreya we yasabye u Rwanda gushyira imbaraga mu kurwanya ubucucike muri gereza, ingingo yahuriyeho n'abandi batandukanye. Xavera wari uyoboye intumwa z'u Rwanda, Minisitiri w'Ubutabera Dr Emmanuel Ugirashebuja akaba n'intumwa nkuru ya leta, yagaragaje ko mu mwaka w'ingengo y'imari 2022-2023 hakozwe ubugenzuzi mu magororero 40 na za kasho 103 harebwa uko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa. Yavuze ko impinduka zitandukanye zagaragajwe zatumye u Rwanda rukomeza kujya rugaragara mu myanya myiza mu bihugu byubahiriza amategeko ku isi jondaniye, maze ruzamukaho umwanya ruburwa 39 mu bihugu 143 ku isi. Muri 2025 u Rwanda rwabaye urwa mbere muri Afurika mu bijyanye n'imiyoborere mu bipimo binyuranye. Ku ruhande rwa Katari n'abandi batandukanye bafashe ijambo bagaragaje ko u Rwanda rukeneye gushyira imbaraga mu gufasha abafite ubumuga kujya mu ishuri, ibyo bikaba bishobora gukemurwa na gahunda y'u Rwanda y'uburezi budaheza. Ubuholandi bwo bwavuze ko u Rwanda rwagize neza kugabanya imyaka umunyarwanda aba yemerewe kwifatira icyemezo cy'ubuvuzi kikava ku myaka 18 kikajya ku myaka 15. Xavera dukomereze kandi muri uwo mujyo w'iby'ubuzima, aho mu kinyamakuru Imvaho Nshya banditse ko u Rwanda rugiye kungukira mu mushinga wa Bill Gates wasaga miliyari 72 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nkuru kandi yanagarutsweho na The New Times, maze iterura igira iti impamvu Bill Gates na OpenAI bahisemo u Rwanda kugira ngo barutangirizemo gahunda y'ubuvuzi bwa AI ya miliyoni 50 z'amadolari. Hamwe n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo nk'Igihe byanditse ko ibigo Gates Foundation na OpenAI bigiye gutangiza umushinga wa miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, ariyo arenga miliyari 72 uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda, ukazafasha ibigo bya Afurika gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI cyangwa Artificial Intelligence mu rwego rw'ubuvuzi. Uyu mushinga ukazatangirira mu Rwanda. Xavera uyu mushinga uzatangirira mu Rwanda nibyo. Umuyobozi wa Gates Foundation Bill Gates yavuze yuko iyi gahunda igamije kuziba icyuho cyatewe n'ihagarikwa ry'inkunga yatangwaga n'imwe mu miryango mpuzamahanga yahagaritswe jondaniye. N'umushinga wiswe Horizon 1000 ukaba waratangarijwe i Davos mu Busuwisi, hateraniye muri iki cyumweru inama ya 56 y'ihuriro ry'ubukungu bw'isi World Economic Forum. Bill Gates yavuze ko AI ifite ubushobozi bwo gufasha isi kongera gusubira ku murongo nyuma y'uko inkunga mpuzamahanga zihagaritswe, maze agira ati kijondaniye. Ati mu bihugu biri mu nzira y'iterambere bifite n'abakora kwa muganga bake ndetse bidafite ibikorwa remezo by'ubuzima bihagije, AI yahindura ibintu mu kugeza serivisi z'ubuzima kuri benshi. Gates Foundation igaragaza ko inkunga yatangwaga mu buvuzi yagabanutseho 27% mu mwaka ushize ugereranije n'uwa 2024 ku isi hose. Gates akavuga ko AI ishobora gufasha ibihugu byagizweho ingaruka. Ati kwisunga ihangwa ry'ibishya gukoresha AI ntekereza ko byatuma dusubira ku murongo. Icyo dushyize imbere ubu nuko impinduramatwara yaba nibura mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu buryo bwihuse nk'uko biba mu bihugu bikize. Gates Foundation ifite imishinga itandukanye ijyanye no kwisunga ikoranabuhanga rya AI, ni mu gihe n'u Rwanda ariko jondaniye rukataje mu guteza imbere ikoranabuhanga rigezweho, cyane cyane ko mu mwaka ushize rwanatangije ikigo cyaryo kiri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga bikajyana n'indi mishinga itandukanye. Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula ati bigamije kwisunga AI mu kugabanya umugogoro uri kubakora kwa muganga, guteza imbere serivisi z'ubuzima no kwita ku barwayi benshi. Minisitiri Ingabire yashimye Gates Foundation na OpenAI kuba baratekereje u Rwanda nk'ahangombwa iyi gahunda igomba gutangirira. Yagize ati ibyo turi gushaka gukora ni uguhanga ibikoresho bifasha mu gufata ibyemezo tubikoreye ibihumbi 60 by'abajyanama b'ubuzima batanga serivisi z'ubuzima bw'ibanze ku baturage bacu. Yavuze ko hari ibiganiro bikomeje kureba niba hashyirwaho uburyo bw'ikoranabuhanga bufasha mu igenamigambi rya gahunda y'igihugu y'ubuzima mu guteza imbere uru rwego. Biteganyijwe ko Horizon 1000 izafasha ibigo by'ubuvuzi 1000 n'abaturage babyegereye mu bihugu bitandukanye byo ku isi bitarenze 2028. Inyuma y'u Rwanda iyi gahunda izakomereza mu bindi bihugu nka Kenya, Afurika y'Epfo, Nigeria n'ibindi bitandukanye. Horizon 1000 zibanda ku guteza imbere ubuzima bw'ababyeyi batwite
batwite n'abafite virusi itera sida bakazajya bahabwa inama mbere y'uko bagera ku bitaro yibigizemo uruhare Xavier. ubwo twavugaga ku ngingo y'ubuzima Jean Daniel dukomereze muri iyi nkuru y'imvaho nshya nanone igira iti mu myaka 10 abanyarwanda bose bazaba bafite ubwiteganyirize bw'izabukuru. byavuzwe ku wa kabiri w'iki cyumweru n'umuyobozi w'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB Rugemanshuro Regis ubwo yari imbere y'abadepite bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage. yavuze ko barimo gushyiraho ingamba zizafasha abanyarwanda bose kugera ku bwiteganyirize bw'izabukuru ku buryo mu myaka 10 iri imbere buri wese azaba bufite Xavier. RSSB bikavuga ko ari intego igamije kugera ku rwego mpuzamahanga aho ubungubu gahunda y'ejo heza igiye kongererwa ubushobozi ndetse n'ibigenerwa abanyamuryango bikongerwa. Rugemanshuro Regis yagize ati turashaka ko baba benshi kandi bakizigamira menshi. umuganga iyo aguha umuti arakubwira ngo ugomba kuwunywa mu gitondo saa sita na nimugoroba. iyo rero uwunyweye mu gitondo gusa ubunywa ariko ntabwo ubunywa uhagije. turashaka gushyiraho ingamba z'uko abanyarwanda bizigamira kenshi kandi gahagije. RSSB ivuga ko kugeza ubu gahunda ya ejo heza ifite abantu basaga miliyoni 4 bizigamira ku buryo buhoraho kandi ngo gushishikariza abanyarwanda kwizigamira bigomba guhera ku bakiri bato kugira ngo bazagere mu myaka y'ubukure barazigamiye mu buryo buhagije kandi bafite agaciro. Reka ibyo tubiveho Jean Daniel. Polisi y'u Rwanda yo yavuze ko igiye kugihemba indashyikirwa mu kubahiriza amategeko y'umuhanda no kurinda abandi impanuka. Xavier turabisoma mu gihe cyanditse ko byavuzwe n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye wabivugiye mu karere ka Rusizi ku wa kabiri w'iki cyumweru ubwo hasozwaga igice cya mbere cya gahunda ya turindane tugerayo amahoro, imwe muri gahunda ngari zagerayo amahoro igamije kubungabunga umutekano wo mu muhanda. Bamwe mu batwara ibinyabiziga bishimiye iyi gahunda yo guhemba abubahiriza amategeko y'umuhanda nk'uwitwa Sadi Bizumuremyi umumotari wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka motari wanyu. yagize ati bizatuma turushaho gutwara neza bitume turinda ubuzima bw'abantu. amakosa y'abamotari dukora dukwiye kwirinda kugira ngo bitwongerere amahirwe yo gutsindira biriya bihembo. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Ntibitura Jean Bosco yavuze ko iyi ntara ifite umwihariko wo kugira imisozi irimo amakorosi menshi. asaba abahagenda gukomeza kwitwararika. ati tubasaba kubahiriza amategeko y'umuhanda kuko nta muyobozi ukora amakosa. CG Namuhoranye yavuze ko mu biteza impanuka zo mu muhanda ngo harimo abanyamaguru bagenda nabi mu muhanda, abanyonzi batwara ku muvuduko ukabije, abanyonzi bafata ku makamyo, abamotari basesera hagati mu modoka nyinshi n'abatwara imodoka nini bitwaza ko bafite imodoka ndende bagasuzugura aho bahuriye ku gukoresha umuhanda. Uyu muyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda ati umuhanda ni uwacu twese tuwugendemo neza. umutekano w'abanyarwanda wabunganya iki? ubuzima bw'abanyarwanda wabunganya iki? Wabunganya iki se koko? Yavuze ko barangije igice cya mbere cy'ubukangurambaga ndetse bagiye gutangira ikindi gice cyo gusuzuma kugira ngo abitwaye neza bashyirwe imbere y'abandi babishimirwe bahabwa ibihembo. wari umunyonzi abe yahabwa moto, wari umumotari abe yahabwa imodoka cyangwa se moto nshyashya. Iyi nkuru y'igihe yanzura ivuga ko impanuka zo mu muhanda zikomeje kwiyongera kuko guhera muri 2022 kugeza mu kwezi kwa 10 umwaka ushize habayeho impanuka zirenga 41,000 zahitanye abantu 2,907. Reka ibyanditswe ku Rwanda tubyanzurire mu binyamakuru bya La Une na Rokanape byanditse ko Perezida Paul Kagame yashimiye mugenzi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ku bw'intsinzi yakuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki 15 z'uko kwezi kwa Mutarama. Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka 81 y'amavuko irimo 40 amaze ku butegetsi yatorewe indi manda ya 7 y'imyaka 5 mu matora yabaye mu cyumweru gishize. Xavier mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X yahoze ari Twitter, Perezida Paul Kagame yamushimiye agira ati Jean Daniel ati ndabashimiye cyane nyakubahwa Perezida Kaguta Museveni kubwo kongera gutorerwa kuyobora Repubulika ya Uganda. mwe n'abaturage ba Uganda mu gihe mukomeje gukorera igihugu cyanyu mukiganisha mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage bacyo. nishimiye gukomezanya namwe ubufatanye bukomeye kandi bubyarira inyungu ibihugu byacu byombi. Komisiyo y'amatora ya Uganda yatangaje ko Perezida Museveni yatsinze amatora n'amajwi 71 n'ibice 6% higikaryo abandi bakandida 7 bamaraniraga intebe y'umukuru w'igihugu. Kandida Perezida Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi nka Bobi Wine wari uhanganye cyane na Perezida Museveni we yasaruye amajwi 28 n'ibice 72% gusa. Niwe waje ku mwanya wa kabiri inyuma ya Museveni. Perezida Museveni yashimiye abanyayuganda bongeye kumugirira icyizere bakamuhundagazaho amajwi. avuga ko amajwi arenga 71% asobanuye ubumwe bw'abanyayuganda. Turacyabasomera ibyasohotse mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri iki cyumweru. Jean Daniel reka twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda duhereye kuri iki gihembo nyafurika cy'amahoro cyo muri 2026 cyahawe Perezida wa Chad Mahamat Idriss Deby Itno.
mu mpera z'icyumweru gishize Xavera nibwo inkuru yatangiye kuba kimomo ko iki gihembo yakigenewe n'impuguke mpuzamahanga zari zikoraniye i Geneve mu Busuwisi, akazagishyikirizwa mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa kabiri i Nouakchott mu murwa mukuru wa Mauritania mu muhango wo gutangiza inama nyafurika ya gatandatu yiga ku mahoro, mu ndimi z'amahanga ni la 6e conférence africaine pour la paix. Azagiherezwa na mugenzi wa Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. nk'uko byanditswe na Chad Info, Hapa News, Jeune Afrique, L'Observateur Info, Sahara Reporters na Africa News, inama nyafurika ku mahoro yasobanuye ko yatoranyije perezida wa Chad ishingiye ku bikorwa bye byivugira. Ibyo ni bihe Jean Daniel? Ibyo bikorwa ngo byagize uruhare mu kwimakaza ubumwe, umutekano n'ituze muri politiki mu gihugu cye cya Chad, cyane cyane uko yayoboye inzibacyuho mu mahoro nyuma y'urupfu rwa se mu kwezi kwa kane 2021. Uyu mugabo w'imyaka 42 y'amavuko kuri ubu ngubu yaje gutsinda n'amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2024 yaragamije kuvana Chad mu nzibacyuho. Indi ngingo yitaweho mu kumugenera iki gihembo ni umuntu bwo kwakira impunzi muri Chad zirimo nyinshi z'abanyasudani zahunze intambara ikomeje gusenya igihugu cyazo guhera mu kwezi kwa kane muri 2023. ubwo yemeraga kwakira izo mpunzi, icyo gihe haramiwe ubuzima bw'abantu benshi. Perezida Mahamat Idriss Deby Itno Bahimba Kaka yiyongereye ku bandi bakuru b'ibihugu bya Afurika 4 bamaze kwegukana iki gihembo nyafurika cy'amahoro cyashyizweho muri 2022, kigahita ku nshuro ya mbere gihabwa Mohamed Bazoum wari perezida wa Niger, akaza guhirikwa ku butegetsi muri 2023. Xavera, muri uwo mwaka yahiritswe iki gihembo nyafurika cy'amahoro cyahawe Muhammadu Buhari wari perezida wa Nigeria. Uyu yaje gupfa mu mwaka ushize, murabyibuka. Muri 2024 iki gihembo nyafurika cy'amahoro cyahawe perezida wa Gambia Adama Barrow uri ku butegetsi kuva muri 2017. Naho mu mwaka ushize wa 2025 iki gihembo cyahawe nde? Cyahawe perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara uri ku butegetsi n'ubu tuvugana guhera muri 2011. Xavera, twerekeze muri Togo ahafatiwe uwabaye perezida w'inzibacyuho ya gisirikare muri Burkina Faso Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Yirukanywe aho muri Togo nyuma yo kuburanishwa ku ruhare rwe mu migambi yo gushaka guhirika ubutegetsi mu gihugu cye cy'amavuko. RFI na France 24 byanditse ko kuwa kabiri iki cyumweru Jean Daniel ari wo guverinoma ya Togo yemeje ibyo kohereza Paul Henri Sandaogo Damiba muri Burkina Faso. Ubuyobozi bw'iki gihugu bwakunze kumushinja kuba yaragerageje inshuro nyinshi gucura imigambi yo kuvanaho ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré ndetse byaba ngombwa akicwa. Umugambi wa kude tuheruka kuburizwamo tariki 3 z'uku kwezi kwa mbere. Iyi kandi ni nayo yabaye imbarutso yo gutabwa kwe muri yombi aho yari yarahungiye muri Togo. Sandaogo Damiba wari warahungiye Lomé mu murwa mukuru w'icyo gihugu cya Togo yakorewe kudeta muri 2022. Kuwa gatandatu ushize nibwo yashyikirijwe guverinoma ya Burkina Faso. Minisiteri y'ubutabera ya Togo yasobanuye ko bwana Damiba yari yatawe muri yombi tariki 16 z'uku kwezi kwa mbere hashingiwe ku mpapuro zisaba gufatwa no koherezwa muri Burkina Faso. Izo mpapuro zizwe nka manda zari zashyikirijwe Togo mbereho iminsi. Mbere yuko Togo yemeza ku mugaragaro ko yamufashe ikamusubiza mu gihugu cye, iyi nkuru yari yanditsweho biratinda. Nka RFI yari yabanje kwandika iki Jean Daniel? Yari yabanje kugira iti Togo uwahoze ari perezida w'inzibacyuho muri Burkina Faso Paul Henri Damiba yatawe muri yombi anirukanwa mu gihugu. Muri Jeune Afrique naho bari bazaga bati Togo Burkina Faso Paul Henri Sandaogo Damiba yabaherereye. Muri Africa Intelligence iyi nkuru bayihaye umutwe ugira uti Burkina Faso Togo uwahoze ari perezida w'inzibacyuho Paul Henri Sandaogo Damiba yirukanwa ajyanwa i Ouagadougou. TV5 Monde yaranditse ati Burkina Faso Damiba wigeze guheruka ubutegetsi yatawe muri yombi muri Togo anirukanwa muri icyo gihugu. Muri Le Monde naho batiki wahoze ari perezida wa Burkina Faso Damiba yatawe muri yombi muri Togo anirukanwayo nyuma yo gushinjwa gushaka gukora za kudeta mu gihugu cye. Ni mu gihe muri Afrique Info ho suku yicuranga bayiciye mu rya Jean Daniel kubera ko bagize batiki. Iherezo ry'ubuhungiro bwa Paul Henri Sandaogo Damiba muri Togo wahoze ari perezida w'inzibacyuho muri Burkina Faso. Xavera, mu gihe muri Uganda bakivuga iby'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu cyumweru gishize akegukanwa na perezida Yoweri Kaguta Museveni uri ku butegetsi kuva mu 1986. Muri Congo Brazzaville ho bazajya mu cyiciro cya mbere cy'ayo matora y'umukuru w'igihugu tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Jeune Afrique, Africa News, TV5 Monde na Le Quotidien du Peuple byanditse ko iyi tariki yagenwe hakurikijwe itegeko nshinga rivuga ko amatora ya perezida agomba kuba mu
minsi itari munsi ya 30 kandi ntinarenge 40 mbere y'uko harangira manda ya perezida uba uri ku butegetsi. aha hakibutswa iki Jean Daniel? hakibutswa ko perezida ucyuye igihe Denis Sassou Nguesso yimitswe tariki 16 z'ukwezi kwa kane muri 2021 akaba amaze imyaka 41 ku butegetsi. hagati amatariki yo gutangiraho za kandidatire niyo asigaye gutangazwa. ni mu gihe ishyaka PCT le Parti Congolais du Travail riri ku butegetsi ryamaze kwemeza Denis Sassou Nguesso nk'umukandida perezida waryo. hari n'abandi bakandida bamaze gutoranywa n'amashyaka yabo cyangwa se bamaze kugaragaza akayayo ko kuziyamamaza. Akisavira dusimbukire mu Bubiligi aho ubutabera bwongeye gufungura urubanza rw'icyaha cyo kwica Patrice Emery Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo Kinshasa akaza kwicwa tariki 17 mu kwezi kwa mbere 1961. hari nyuma gato igihugu cye kikimara kubona ubwigenge kibuhawe n'abakoloni b'Ababiligi. iyi ni inkuru ya Le Soir na La Libre Belgique iterura ivuga ko umuryango we uri Buruseli mu Bubiligi aho wajyanywe no gushaka ubutabera n'ukuri nyuma y'imyaka 65 ishize yishwe. tariki 20 z'uku kwezi nibwo urukiko rw'i Buruseli rwongeye gusuzuma ibigomba gukurikira anketi yakozwe kuri iryo yicwa rya Lumumba. iyi anketi ku rupfu rwe yatangijwe muri 2011 hagamijwe kugaragaza uruhare rwa buri muntu mu rupfu rwe. hari nyuma yaho muri 2001 Ububiligi bwemeye ku mugaragaro ko bufite ibyo bwabazwa muri urwo rupfu rwa Lumumba. Le Soir na La Libre Belgique Jean Daniel byakomeje inkuru yabyo bivuga ko uru rubanza rwabaye mu muhezo. hari hahanganye ku ruhande rumwe abavoka b'abana n'abuzukuru ba Patrice Lumumba nabo ku rundi ruhande rwa Etienne Davigno ubu ufite imyaka 93 y'amavuko niwe ukiri muzima mu bantu 10 barebwa n'ikirego cyatanzwe muri 2011. intego y'ingenzi y'iri buranisha ryo kuwa kabiri w'iki cyumweru yari iyo gutangaza isozwa ry'iperereza ryari rimaze imyaka 15 nyuma hakemezwa niba ibyavuyemo byatuma haba urubanza. mu gihe abo mu muryango wa Patrice Emery Lumumba bifuza ubutabera bw'umubyeyi wabo, abunganira Etienne Davigno bo bavuga ko ntacyo bikimaze ibyo kuburanisha uwo mukambwe Davigno dore ko nyine yifitiye n'imyaka 93 y'amavuko kubera ko ngo ibyo aregwa byabaye kera cyane ku buryo byarangije igihe amategeko ateganya ko byakurikiranwa. ubwo Lumumba yicwaga mu myaka 65 ishize ndetse umubiri we ugashyirwa muri acide ngo uyonge, ugomba kubibazwa we icyo gihe yari umudiplomate wimenyerezaga umwuga. ariko abashinjacyaha mu gihugu cye bamushinja kugira uruhare mu ifungwa ritemewe n'amategeko no kwimurira Lumumba ahandi ndetse no kumufata nabi mu buryo bumutesha agaciro kandi bumusuzuguza. Davigno yakomeje guhakana ko ubutegetsi bw'Ububiligi bwaba bwaragize uruhare mu rupfu rwa Lumumba, yabihakanye yivuye inyuma. Akisavira tucyanzurire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndavuga ikiganiro aho tariki 20 z'uku kwezi kwa mbere hari huzuye umwaka umwe Donald Trump hasubiye ku butegetsi nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yashyize imbere politiki yo kongera gusubiza igihugu cye buhangange cyahoranye. ni umwaka waranzwe n'ibintu byinshi bitazibagirana mu mateka y'isi nko gusuzugurwa kwa Zelensky, amategeko teka yisukiranije ubutitsa, guhanika imisoro ku bicuruzwa iva hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gufunga imipaka, kwimukira no kubirukana. ibindi ni bihe Jean Daniel? kotsa igitutu za kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibitero bya gisirikare kuri Irani, gufata mpiri perezida Maduro wa Venezuela no kumufungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inama y'amahoro ya Trump ifatwa nka mukeba w'umuryango w'abibumbye n'ibindi n'ibindi. ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byiganjemo iby'iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Fox News, Washington Post, Los Angeles Times, CNN, ABC News, New York Times, Newsweek, US Today, NBC News, Bloomberg ndetse n'ibindi by'ahandi nka RFI, Global Times, The Guardian, Times of India, The Herald na Le Monde byagarutse kuri uwo mwaka umwe wa Perezida Trump mu bihe 12 aho yerekanye ko akora icyo ashaka haba imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba n'ahandi hasigaye mu isi. mu gihe imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abamubona nk'umunyagitugu, hanze yazo hari abamubonamo umwubatsi w'amahoro, mbese utanga amahoro. muri bya bihe 12 byaranze amezi 12 ya mbere ya Trump, duhere tariki 20 Mutarama 2025 umunsi yarahiriyeho. akimara kwimikwa yahise asinya amategeko teka 26 za memorandum 12 n'amatangazo 4. muri ibyo byose yasinye harimo ishyirwaho ry'ishami rishinzwe kunoza imikorere ya leta, rikaba ryari rifite inshingano zo kugabanya ikoreshwa ry'umutungo wa leta ariko ryaje guseswa, gutangaza ibihe bidasanzwe ku mupaka uhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique, guhagarika inkunga y'iterambere mpuzamahanga yatangwaga binyuze mu kigega cya USAID, gusohoka mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS
oms no gusohoka mu masezerano ya Paris ku mihindagurikire y'ikirere. ku ya 4 Gashyantare Jean Donald Trump hari kumwe na minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, hari nawe muyobozi wo ku isi wa mbere watumiwe muri White House ya Trump akimara gusubira ku butegetsi, yashyize ahagaragara igitekerezo cyo kwigarurira no kuyobora agace ka Gaza kugira ngo ahahindure Riviera yo mu burasirazuba bwo hagati, mbese ahantu h'ubukerarugendo bw'abaherwe bo ku isi. Uyu mugambi wakiriwe neza n'abahezanguni bo muri Israel, ariko wangwa burundu n'ibihugu by'Abarabu ndetse n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bisanzwe ari inshuti magara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki 12 Gashyantare, Trump yamaze isaha n'igice, mbese iminota 90 kuri telefone avugana na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ku birebana no kurangiza intambara yo muri Ukraine yahashojwe n'Uburusiya. Hari hashize imyaka isaga 3 Perezida Joe Biden wabanjije Trump yaranze kuvugana na Putin. Hashize amezi hafi 6 baganiriye, Trump yahaye Putin iminsi 50 yonyine yo kuba yarangije intambara ye muri Ukraine, bitaba ibyo bikagenda biteje Jean akamufatira ibihano bikakaye. Niko byagenze se? Ntabwo ariko byagenze Xavera, gusa na n'ubu muri 2026 iyo ntambara iracyaca ibintu muri Ukraine, nubwo ku itariki ya 15 mu kwezi kwa munani aba baperezida bombi Trump na Putin bibonaniye icyamaso muri Alaska, ariko ntibyagize icyo bitanga gifatika kuri iyo ntambara yo muri Ukraine. Tariki 28 Gashyantare rero, Trump yasuzuguriye perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri Presidence White House cyangwa se Maison Blanche isi yose ireba. Uwo munsi ntihabaye ibyo gusinya amasezerano ku mabuye y'agaciro ya Ukraine. Nyirabayazana yabaye nde Jean Daniel? Yabaye vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance, washinje Zelensky kutubaha abanyamerika, nyamara ngo yajyanyweyo no kubasaba inkunga n'ubufasha mu ntambara yaramazemo imyaka 3. Hakurikiyeho Donald Trump wasabye Volodymyr Zelensky kwemera gusinya amasezerano, bitaba ibyo nabo bagatererana Ukraine. Trump yabwiye Zelensky ati wa mugabo we uri gukina n'ubuzima bwa za miliyoni z'abantu, uri gukina n'intambara ya 3 y'isi, kandi ibyo uri gukora ni ugusuzugura cyane iki gihugu cyanjye. Nuko yamubwiye. Nyuma y'ayo magambo ashyushye mu matwi ya Zelensky, yahise yikubita asohoka muri White House mu buryo bwihuse. Iyo shusho yakwirakwiye mu isi mu kanya nk'ako guhumbya, maze bituma abanyaburayi bishyira hamwe mu rwego rwo gushyigikira mugenzi wabo Zelensky. Ku ya 7 Werurwe, Trump yahagurukiye za kaminuza zo mu gihugu cye, zaba iza leta n'izigenga, azitegeka ibyo zigomba gukora, izanze akazihagarikira amafaranga zagenerwaga na leta, mbese nkunganire. Ku isonga yahereye kuri kaminuza yigenga ya Columbia iherereye mu mujyi wa New York. Iyi ngo ni imwe muri kaminuza nziza zaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yo yemeye gucisha make nyuma yo kuvanirwaho nkunganire ya miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Hashize ukwezi yakurikijeho kaminuza y'ikimenya bose ya Harvard, nayo nkuru cyane muri za kaminuza zose zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahagarikiwe nkunganire ya miliyari 2 na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika, ihitamo kugana inkiko kandi irabitsindira. Izindi kaminuza zemeye gukurikiza ibyo zasabwaga na Trump zirimo nk'iya Pennsylvania n'iya Texas. Xavera, tariki 30 Werurwe bwo n'ukwezi kwa 3 nibwo Trump yasohoye mu kanwa ke ko ashaka ikirwa cya Greenland kiyobora, ariko kikabarizwa ku gihugu cya Denmark. Nyuma y'icyumweru cy'umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Denmark na Greenland, Trump yaganiriye na televiziyo ya NBC maze yumvikana avuga aya magambo ngo iki Jean Daniel? Tuzabona Greenland. Yego ndabyizeye 100%. Perezida Trump yongeye gushimangira igitekerezo yari amaranye imyaka 6 cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kwigarurira Greenland. Yasobanuye kandi ko ari ukubera impamvu z'umutekano w'igihugu cye n'uw'isi yose muri rusange. Donald Trump yageze naho avuga ati abantu ntibazi niba niyo Denmark ifite uburenganzira bwemewe n'amategeko kuri icyo kirwa cya Greenland cyo muri Arctique, ariko niba inabufite yakabaye yibwiriza ikabureka inzira z'ikigendwa kuko turayikeneye ku bubi na bwiza. Uwo ni Trump. Ku itariki 2 Mata cyangwa kwezi kwa 4 wari umunsi wo kwibohora n'amategeko y'imisoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu. Uwo munsi nibwo Trump yagize ati buri wese ndamugenera umusoro we. Aha yavugaga bande Jean Daniel? Yavugaga ibihugu bifatanyabikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bucuruzi. Ubushinwa yabwigirijeho nkana ahandika imisoro kugeza kuri 34%, kimwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahanikiwe imisoro kugeza kuri 20%. Ku Burayi ngo imisoro ishobora kuzongera guhanikwa guhera ku itariki ya mbere ukwezi gutaha kwa 2, bitewe nuko Trump yarakajwe no kubona abasirikare b'abanyaburayi ku kirwa cya Greenland, kandi we ashaka ko kibi ntavurungwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibaze tariki
tariki 9 Kamena hatangiye gukurikizwa icyemezo gikumira abaturage bo mu bihugu 12 kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mpamvu z'umutekano w'icyo gihugu cy'igihangange ku isi. Ibyo bihugu byiganjemo ibyo muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Ku ya 15 Kamena mu mijyi myinshi ikomeye yaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye imyigaragambyo y'abaturage yiswe No Kings. Tugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo nta bami dukeneye. Niryo koraniro rinini kurusha ndi kuva Trump yasubira ku butegetsi. Guhera New York kugera i Washington unyuze i Atlanta, abantu miliyoni na miliyoni bateraniye hamwe bamagana icyo bise politiki y'igitugu ya guverinoma ya Trump. Bongeye kubikora mu kwezi kwa 10 hirya no hino aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ya 23 Kamena Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje agahenge hagati ya Iran na Israel, mbese irangira ry'intambara y'iminsi 12 ibyo bihugu byombi byarwanye itangijwe na Israel. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kuyinjiramo ku ruhande rwa Israel, inshuti yazo magara. Ku ya 29 Nzeri Trump yatangaje gahunda ye yo kurangiza intambara yo muri Gaza hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas. Iyi gahunda yiswe umugambi w'amahoro mu ngingo 20. Tariki 17 Ugushyingo uyu mugambi waje kwemezwa n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi. Icyiciro cya mbere cy'uwo mugambi kikaba kijyanye n'agahenge kubahirizwa guhera tariki 10 mu kwezi kwa 10 nubwo katubahirizwa uko bikwiye. Xavier. Icyiciro cya kabiri cyatangiranye n'itariki 15 z'uku kwezi kwa Mutarama aho Trump yatangaje ko ashyizeho inama y'amahoro Board of Peace kuri Gaza n'ahandi hasigaye ku isi. Yatumye ibihugu bitandukanye kujya muri iyo nama y'amahoro. Bimwe bisanzwe ari inshuti magara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitabyemera bitazuyaje, ibindi bibyemera bigononwa, hakaba n'ibindi byahise bibyamaganira kure kuko bisanga ari ugushyigikira ikintu kije gusimbura umuryango w'abibumbye. Kuba umunyamuryango muri iyo nama y'amahoro ya Trump ugomba kwitwaza miliyari imwe y'amadolari y'Amerika kugira ngo ugire intebe ihoraho. Xavier, bya bihe 12 bimaze kuranga ubutegetsi bwa Trump mu gihe cy'umwaka umwe gusa uhereye tariki 20 Mutarama 2025 kugeza tariki 20 Mutarama uyu mwaka wa 2026 birangirana n'itariki ya 3 y'uku kwezi kwa mbere turimo, aho isi yose yatunguwe no kumva ifatwa mpiri rya perezida wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore we, bikozwe n'ingabo kabuhariwe z'abanyamerika zabasanze mu rugo rwabo rwo mu murwa mukuru Caracas. Izo ngabo zabasohokanye mu gihugu zibajyana gufungirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bashinjwa ibyaha birimo ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'iterabwoba ribishingiyeho. Urubanza rwabo rutegerejwe mu kwezi kwa 3 uyu mwaka. Muri make nguwo Trump mu bihe 12 byo mu mwaka umwe amaze ku butegetsi kuva tariki 20 Mutarama 2025 kugeza tariki 20 Mutarama uyu mwaka wa 2026. Gusa ibinyamakuru n'ibitangazamakuru hari ibyo byavuzeho gake nk'amasezerano y'amahoro yo ku ya 4 Ukuboza yasinyiwe Washington DC hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Byagizwemo uruhare na Trump birumvikana. Hari kandi uruzinduko rwa Perezida Cyril Ramaphosa muri White House cyangwa se Maison Blanche tariki 21 Gicurasi ubwo n'ukwezi kwa 5 aho yateranye amagambo na Trump ku ngingo y'itotezwa n'ubwicanyi bikorerwa abazungu b'Afrikaneri bo muri Afurika y'Epfo. Ni byinshi bikozwe mu mezi 12 gusa, hakibazwa icyo bizaca mu mezi 36 Trump asigaranye muri White House. Ngayo nguko ni nuko twanzuye Jean Daniel. Mwakoze rero kubana natwe muri iki kiganiro makuru mu binyamakuru. Tuzasubira ubutaha. Mwari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya na Nyirarukundo Xavier. Ciao.